cabrda. Moya fire man, back our up to moya fire. Okay. I was like, oh, I high man. Parce que you have some bama, we are my fire. Donc, moi, il y a pas de moya. Donc, moi, cabrda, on peut en avoir des wolimans, moi, cabrda, ni kaya de crime. Parce que Jacques JB, depuis moi, Côte d'Ivoire, quand on est au Brorient, on a off high. Kala de me wonta wa objiban ku de me na mono tu Italie na mono ti Gabon bon nous on y a tout Allemagne bon brother de nous y a tout France partout dans le monde entier voilà donc mais on va y déjà JB ka bro mais mo fenio figa kano mengake parce que on va le clipper on avait on criminel avec le travail menga ku criminel ya woku ka o di ku ba wa yega wo da no ka wo do ko ni ya yawure na ndiko wa ye bo le bo o Jacques JB ye o boya kuda ye o tubo o boro mu akuni tamo firma yenta parce que courant tant que wele ko dina wallahi wo don ko de dina via ina leçon gir ma après ka woni kam annabe e ko yo lo bunna be yimba yimba ko wa yinabe ka waja ka kinu Wabor now. Parce que moi, quand je suis quand moi, je suis à Fodini. Wabara. Quand je suis pour bébé. Ma kamera. Ma oh bon kanyang wo ka to génération wala no wo you know wo you mono fai wo kana wo ke parce que wo e bonna mo da ma pe depuis ko wona bro yema ye lenkew zo da nya ya da hiya wona ye go wona ba correctement hein we kan zabrke zabrne bi nyaawo ko be kinoni wonta ki ya le comparo be be nyaka da ki du Bisamba ba mabana wo jiro bisano wo do bisano wo daro wo bisano awo wo yaba wo ba wora bi mo lu onyam o fufa grow lu o yimba yibu lu anabon be wo be fu donc wono bo o bogene wo fa da zama yita wo sali de communication après do la bouchou ka go ko nyande be do la bouchou din dara nyande be ka wo wutina wa vraiment mo do ka wo weekend bi de moy nanda dara wode vraiment aya da crime awa mo pede wa pa mo woda kala captain ngengere a de ma peya wa basa mama ka wo ka ya mo awa jama ne ni ngo jama mo na wo na mo ko mo na go mi ngo be na sutana da wo mbro kombe bo bonna wo bisa ba de aba peya kebe burki paro now ka menga bambe bo wo je kebo me kebe bur sutana bambe wala revela barka Kîrî ma 3 ans vous avez crime arna katram crime yaram wata ko wata